Барлык галемнәрне, bütün дөньяны, bütün мәхлукларны юктан бар итүче, үзенә гыйбадәт кылыр өчен генә җеннәрне һәм адәм балаларын дөньяга җибәрүче, безләрне дөньяда яхшы нигъмәтләр, яхшы тормыш белән һәм шулай ук авырлык, мәшәкатьләр белән дә сынаучы, минем биргән нигъмәтләремә шөкер итегез дип әмер итүче, шөкер итсәгез арттырып бирмен, җәннәтле итәрмен дип әйтеп вәгъдә итүче, шөкер итмәсәгез, күфрлек кылсагыз, ул вакытта минем газабым катыдыр дип әйтеп, кисәтеп куючы Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Таалагә шын күңелләребездән әйткән хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булып торса иде. Сөекле пәйгамбәребезгә, юлбашчыбызга, bütün эшебездә дә үрнәк булып торучы сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Аллаһ Тәгалә барыбызга да хәерле, файдалы булган сүзләрне ишетеп, дәрес алып, шушы алган гыйлемнәребезне калепләребезгә салганнан соң, калепләребез аша уздырып, аннары тормышка ашырып яшәргә Аллаһ Раббыбыз насыйп итсә иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Аллаһумма инни аъузу бика мин нафсин ла ташба ва мин қалбин ла тахша ва мин гилмин ла янфа" дип дуа кылган. Эй Раббым, туймый торган нәфестән үзеңә сыенамын, үзеңнән курыкмый торган, сине танымый торган калептән сиңа сыенамын, һәм файдалы булмаган гыйлемнән сиңа сыенамын дип әйткән. Файдалы булмаган гыйлем, җәмәгать, бик күп кешедә бар. Файдалы булган гыйлем бик аз гына кешедә. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва қалилун мин гибадияш шакур" ди. Шөкер итеп яшәүчеләр минем бәндәләрем арасында бик аз ди. Шуңа күрә риваят кылына, Гомәр ибн Хаттаб бер кешенең дуа кылганын ишеткән. Ул кеше дуа кыла икән: "Эй Раббым, мине аз бәндәләрең арасыннан кыл" дип дуа кылган. Азчылыкны тәшкил итә торган бәндәләрең арасында кыл дигән дип дуа кыла икән. Бу нинди дуа дип Гомәр ибн Хаттаб сорагач, менә минем бәндәләрем арасында ди, Аллаһ Тәгалә әйтә ди, минем бәндәләрем арасында миңа шөкер итүчеләр бик аз дип әйткән ди. Менә шул аз кешеләр арасында мине кылсын дип әйтеп дуа кылам ди. Җәмәгать, менә шушы Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтләренә шөкер итүнең бер билгесе туктаусыз гыйлем алу. Чөнки җәмәгать, гыйлем алудан кеше туктаса, Аллаһ Тәгаләгә шөкер итүе бетә. Гыйлем алуны дәвам итсә, чөнки Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтләренең туктаусыз килеп торганлыгын аңлый, белә, таный һәм шуңа шөкер итә. Иннама яхшаллаһа мин гибадихил улама. Аллаһдан да куркучылар кемнәр ди? Галимнәр. Галимнәр, ягъни белүчеләр. Гыйлем ала һәм шушы гыйлем Аллаһдан куркырга аны этәрә. Аның газабыннан куркырга этәрә. Һәм менә шушы газаптан курку Аллаһка якынайта, Аллаһка якынайткач изге гамәлләрне кыла. Менә сәбәбе җәмәгать. Гыйлемсез, белемсез ул дәрәҗәгә ирешеп булмый. Файдасыз гыйлем ул кешеләрдә бик күп мәгълүмат, гыйлем юк.
informatsiya bek köp. Närsegine söylerge tutansang da men onu bilem. Men bunu işittim. Men bunu okuganym bar. Lakin tırmışta yok, kullanmay. Bu kişide informatsiya köp. Lakin ilim yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite İmam el-Hakim özünün El-Mustadrak degen hadisler kitabı jıyıntığında kitirilgen sahih bulgan hadiste ite Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men humani la yeşba'an. İki kumsuz bende vardı. İki kumsuz. Tuymay turgan. Bir vaqtda da tuymaylar alardı. İki kumsuz bende var. La yeşba'an bir vaqtda da alarning di tuyaşaklары yok. Birinchisi şuşunun cemaat maqtavlı. Şuşu kumsuz, şuşu tuymas bendeni Allah Teala yarata. İkincisini yok. Birincisi menhumun fi talabil ilm. G'ilimni to'xtovsiz talab etib turuvchi, ya'ni o'quvchi tugul bu jamoat. Bu talab etuvchi. Bizda o Tatar tilinde, halk tilinde kirgen talab etu, ya'ni требовать etu, требующий знание. Bu eyde oku degende o'quvchi kishi tugul. Bu talab etuvchi, ortindan yuruvchi, beylenuvchi, ortindan so'rab yuruvchi bu kishi talib bo'ladi, talib. Talib deb aytalar arab tilinde studentga. Çünkü o cemaat g'ilimni talab ete. Şuşu g'ilim aluvchi de la yeşba'u tuymaydi g'ilim aludan de. G'ilim de çünkü algan sayın onun tirenligin anglay bara, hem dengizge, okeanga kire bara, hem kirgen sayın onun tüpsiz ekenligin bilip, özünün bilmegenligin anglay bara cemaat. Bir galimge so'rov bereler, sizning şuşu g'ilim derecesini, sizning g'ilimigiz derecesini, hemmine şuşu vafat bo'lgan bir galim bar, onun derecesine nişik erişirge deb so'ray. Bu hozirgi zamanda. Bu cemaat galim javob bere. Menim haqda söz barmı? Siz so'ragan vafat bo'lgan galimdi. Onun di g'ilimi di behisapdi, zo'rdi. Emin di sizning şekilli g'ilim aluvchidi. Tüvençilikli cemaat. Şunun kadar g'ilimli bo'lgan sayın kishi yuqoriga ko'tara bormi ekan burnin, onun ol bir osqa taba tusha bora kirasincha. Burni tishgan sayın Allah Teala yuqoriga ko'tara bora ekan ol kishini. Çünkü Peygamberimiz aytadi: "Men tavada lillahi rafa'a." Eğer birey tüvençilikli olsa, g'ilim ala bargan sayın, Allah Teala onu köteredi. Kimler barının kötere? Bir nersede bilmey turgan nadanlar. Tok başak cemaat iyiledi, Tatar halkı aytadi, maqal. Tok başak ülgürgen ol, ağır, çünkü ol iyile. G'ilimi artgan sayın iyile. Boş başak nişli, isketaba. Boş. Şoňa göre cemaat gil g'ilim alırga gerek. Talab eterge. İkinci Allah Teala yaratmay turgan kumsuz, tuymaz bende ansı indi cemaat dünyaga tuymay turgan, dünya malından bir vaqtda tuymay turgan, her vaqtda gil onun artından kuwa turgan kişi. Bu sada atala talib diye atala. Talib, talab ete. Lakin cemaat dünyanın ortından kuwa bargan sayın ol tağında qatrak yaragaya. G'ilim ala bargan sayın orta bara. G'ilimni bergen sayın orta bara. G'ilimni yaşırgen sayın kimi? Ol çünkü cemaat akça şekilli, ol abarotda yürgetiş. Abarotda yürgen vakitta kişiге kirim kitire. G'ilim, cemaat mine biz algan g'ilimni taratırga tiyişlimiz.
işittik, onu taratırga. Talep itüçe, g'ilimni talep itüçe bulgan vaqtda Allah Teala yarata. Eğer sen nersedir irending, mena jettin de boldun de deme. Yok, jetmedi. Sen elle cemaat başlamadın da. Nişe gittirip Allah Teala Kur'an'da El-Kahf suresinde Musa aleyhisselam turunda nerse deb etken. Vaga silegeç Musa aleyhisselam. Vaga silegeç küzlerinden yaşlar kile halkını. Senden köprek bölüçe var mı iken dip sıragaç, en köp bölüçesi min dip eyte. Kim bu? Bu cemaat Allah'ın ilçesi Musa aleyhisselam. En köp iske alınatırgan peygamber Kur'an'da. Allah Teala ite senden köprek bölüçe kişi vardı. İki dingiz kuşulgan jirde sinanı tabasındı. Yarar bilse bile tırgandır indi deyip etmey cemaat. Min bit peygamber değil mi? Tegesi peygamber tugul. Lakin onlardan köprek bile nerse deyip ite özünün hizmetçi malayga la abrahu hatta ebluğa mecme'al bahrayni iki dingiz kuşulgan jirge barıp jitkinçige hatlı tuktamim dey. Ev amdiya hukubedi. Yaki yıllar devamında barlık eğer de benim seferim suzulsa da baracakmın dey. Musa aleyhisselam. Yıllar hukub degen söz bir hukub. Galimler eyteler 70 yıl deyip. Kaybir galimler eyteler 80 yıl. Eytik 80 yıl boyu barıga turu kilse de ol kişini izlep tabacakmın dey. Biz cemaat şuşla işlibizmi? mi? Kirisince okutam degen kişi üzü izlep biri okutam dey. Lakin tegeler koşalar. Bilmiler. Koşup biriler. Şekirt ol cemaat ol talip bulgaç talep iterge tiyiş. Nişe gittirip mene cemaat tarihtan El-A'meş degen Süleyman ibn Mehran degen galim bulgan. Bu cemaat Ebu Hanife'nin rahimehullah okutucularının birisi. Ebu Hanife'nin okutucularının birisi. Rahimehullah. Süleyman ibn Mehran. A'meş, çünkü sukur bulgan A'meş. Şuşu galim cemaat hadisler bilgiçi uçoni. Onun yanına kile Bağdat'tan bir şekirt g'ilim alırga. Onu izlep taba. Lakin cemaat eytirge kerek her bir kişinin kimçiligi bola. Şuşu büyük, şuşu galim kızıp kite tırgan, öpkeli tırgan bola. Şekirtlerine oşulana tırgan. Bu şekirt kile şuşu şekirtlerine açılangan vakitka tur kile şuşu galimge. Ol eytken, bitti bir ay boyu bir hadiste silemeyim sizge, deb eytken. Bir ay boyu sizge silemeyim, bir nesede. Bitti. Deşmeyim. Bu kilgen bitindi cemaat. Yigipet'ten kile bu. Bağdat'ka kile, Yigipet'ten Mısır. Namazdan soň ketip tura. Sizden g'ilim alırga tileydim. Şakirtler eyteler, faydası yok, o vağda birde sileşmeske. Benim gaybim yok dey, o meni açılanmadı, sizge açılangan dey. Mena g'ilim birge tiyiş. Yok, yanına bara, men bir kimge de bir söz silemem dey. Meçitten çıgalar da. Sokar şeyh. Yarar. İyigizge apaytam dey. Jiteklep. Sokar beytende, iyigizge apaytam dege rizalaşa, eyde alıp qayt. İkinci yol bilen kitip sahraga alıp çıga, sahraga keşi 20 tırgan jirge. Şeyh sizine iyi bit bulay Irak'ta öyleydi. Biz koya barabız dey. Yok, men seni bütün tır yol bilen qaytam dey. Sahraga alıp çıgıp bastıra şeyhni, zor galim. Eyde mena hadis siledi. Silemem dey. Silemesen de men seni şunda kaldıram dey.
Далада, сахрада. Кайта алмыйсың. Менә җәмәгать таләп итә. Шейхтан таләп итә. Дәфтәрен алган, каләмен алган, язам ди. Ярар, яз. 100 хадис ди. Мин булай гына килмәдем ди. 100 хадис миңа дип сөйләде. Көч хал белән 50 хадисне бөтен чылбыры белән кем әйткән, кемнән ишеткән, кемнән кемгә килә, бөтенесен чылбыры белән яза. 50 хадис. Булды, әйдә кайтар. Юк, 100-гә тутырмыйча кайтармыйм ди. 100 хадис. 100 хадискә тутыргач, кайта шушы шейх белән юлда әзрәк зирәк була, зирәклеге белән язган дәфтәрләрен бер кешенең кибетенә кертеп калдыра, син дә торып торсанар дип. Чөнки Агмаш иенә кайтып җиткәннән соң, иенә кайтып җиткәнен сизгәч, шәкертне эләктереп ала да катыгын әйттереп, бу карак тотыгыз ди. Алыгыз дәфтәрләрен ди. Кешеләр киләләр, йөгереп, аның бер дәфтәре дә юк, дәфтәрне инде калдырган, ышанычлы җирдә. Кая синең дәфтәрен калдырдым ди. Bildi, min сиңа ди, әйтеп яздырган хадисләр ди, берсе дә дөрес түгел ди. Ялганлап яздырдым ди. Шәкерт әйтә, сезнең шикелле тәкъва булган ди. Гыйлемле булган шәхес Аллаһ илчесе әйтмәгән сүзләрне әйтте дип әйтеп яздырырга мөмкин түгел ди. Әйе ди, дөрес әйтәсең ди. Bütün hadisler de dürüstü. Lakin di sin mini şuşulay ittirip saharaga alıp çıgıp, minim açuğumnu kitirgen kibik, min de sinin açuğunu kitirge tilegen idim di. Bütün yazganların sürtüp, onları sen dürüst dip eytir idim dedi, sinin açuğun kiler idi dedi. Cemaat, mine bu bulgan kıssa şuşu Misir'dan kilip, g'ilim algan şakirtinin kıssası. Qarıyıq cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin avzısının ulun Abdullah ibn Abbas'ına. Abdullah ibn Abbas, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun turundaydı, bu benim ümmetimnin di g'ilimi di. G'ilim uyası. Habru hadihil ümmeti. Bu ümmetinin zor galimi, en zor galimidir. Abdullah ibn Abbas turunda. Şoşa kişi, şoşa malay, Peygamberimizin cemaat, abzısının ulu, Muaz ibn Cebel isimli sahabenin iğne bara ders alırga. İşikni kalkmışa uyalıp tura. Çık kınçıga hatli, istas. G'ilim alırga bargan kişi tübençilikli bulurga teyiş. Istazı karşısında. Istazı çıga, kaçan çıkkanı belgisiz, bu anı kitken orada bu sağağa işik tebine yatıp yıkığa gitken. Şoşa bala. Ey Peygamber, ey Allah ilçesinin di, plemennik bitin. Ey Allah ilçesinin abzısının ulu di. Muaz çıga daydı, radıyallahu anhu. Nik işikni kalkmadın, çıgar idim özümdi. Yok di, galimler bilen şuşulaydı, muamele kılırga gerek. Mine bu cemaat bular talep etkenler g'ilimni. Bular şuşulay ürengenler. Şuşulay tırışkanlar Allah yolunda. Mine biz hazır şunun için mine minberge basıp da derslerde de şuşu galimler kaldırgan hadislerini silep okup ders alabız, g'ilim alabız. Lakin dersini aytırga gerek, şuşu ezir bulgan hadislerini de biz okurga irinemiz. Yalt etip yazılgan, ok defter bitine yazılgan, qora bilen yazılgan hadislerini de alarına köçürüp yazırga da,
Аларны укырга да, мәгънәләрен өйрәнергә дә җәмәгать без ялкаулар. Ни өчен? Чөнки ул тырышып табылмаган. Менә тырышып табылмаган ата малы жәл түгел дип әйткән шикелле, үзең тапкан мал гына кадерле булган кебек, үзең тырышып алган гыйлем генә кадерле була җәмәгать. Шуның өчен алар калдырган гыйлемнең дә кадерен белергә кирәк. Аның кадерне белүнең билгесе шушы гыйлемне алу һәм шушыны башкаларга ирештерү, шуның белән яшәү, шуны тормышта куллану. Аллаһ Раббыбыз менә шушы ишеткән вакыйгалардан, шушы булган хәлләрдән гыйбрәт алып, Муса алейхиссәламның кыссасыннан да, һәм шушы сахабаларның кыссасыннан да, һәм шушы күркәм булган шушы остазлардан алган менә шушы ишеткән гыйлемнәребез белән гамәл кылырга, гыйлем тупларга, гыйлем алуда туктамаска Аллаһ Раббыбыз барыбызга да, һәр барчаларыбызга да насыйп итсә иде һәм ярдәм бирсә иде. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.